Hey yo guys, it's your boy King Ginger, cream de la cream. Ntwana nje yase King Indlovu bafethu eyasuka emakhaya ehamba yanqo esitolo yothenga ikamera. Leyo kamera yayithatha yakhuphuka nayo yegoli ukuze isize abantu ngayo. Ngavula ishow ekuthiwa angisakufuni ukuze nikwazi ukuza kuyo nizohlukana. Make sure that you subscribe on this #1 channel. Tell a friend to do the same so that sokwazi ukuthi sisize wonke umuntu. Zimbabwe, I'm coming for you. Swaziland, I'm gonna be there. Lesotho, Dumelang. Botswana, Likai. Kitabekilimo. Very soon, Namibia, don't hesitate. King Ginger, cream de la cream, Internase King Indlovu will be there very soon. If you can subscribe, nje kusukela manje. Kuyapambili. Today, it's Home Affairs. It's angisakufuni. Bahlukana futhi. Akwesiza ukuthi basiphatheleni. Take me straight to it. Hey yo, boo! It's your boy King Ginger, cream de la cream. Bathumtimanje umabuyo bambolunye uhlasa. Welcome to Angisakufuni. On this show is where I give people a platform to break up. No way, break it up now. Hey! Essentially like towards you. What made you go to Why the back at it, Mtanami. It's crazy and it's crazier again. Mzansi, as you all know, we are celebrating everything every year. It's a women's month. It's what month. It's what's day. Khona ngisho Father's Day. Usuku okungolethu olucelebrate kancane ke la eSouth Africa. Ngingazi ukuthi why lungadumi lolu suku. Ngisacela nilidumiseni South Africans. Ngisacela nenze libe next to iholiday. The way ekumele silihloniphe ngakhona usuku labantu besilisa. Silihloniphe close to usuku labantu besifazane. Asibalanseni sathi sicela u50-50 kule country akuba u50-50 phela noma sekuyi Father's Day njengoba kusuke kuyi50-50 noma kuyi Women's Day noma kuyi Mother's Day noma you understand lona nathi madoda sicela ukucelebratewa ngokufanele akwesispoilwe isizwe asukuma abantu besimama imbokodo ayisukume ispoile akwani ngithengele iPhone 14 noma iPhone 15 akwani ngithengele nje full outfit emba akwani ngithengele welcome no Chris yithi amadoda esinimele kule country ngiyayidinga mina iPhone fanele kube khona nje oyedwa la kuma comments othi King Ginger happy men's day nayi iPhone entsha King Ginger sicela ukunispoiler wena no welcome no Chris nayi dinner now iForce ehamba uyayibona nje leyo nto akwani sihlonipheni Mzansi akwani sihlonipheni sesinihloniphe kakhulu siyanisiza la awuze ndoda awuze nawe ngapha futhi awuhlale ngapha nawe ngifuna ungitshela ukuthi bayakuhlonipha yini hlala ngapha mfowethu ubani igama mfowethu Ugama Andile mfowethu ngicela ukubuza Andile sele kwaqala ukuzwa kuthiwa kune Father's Day or Women's Day umuntu wesimama wakwenzelani umuntu wesimama wangiphatha kahle umuntu wesimama wayenza ukuthi uyaqondisa ukuthi yonke into yakhe right indoda yakhe right cha wena ujole kahle ke futhi wena ipast or singasho sithi history yomjolo wakho right hayi yona beyi right uyayibona akwesibuyele kwanamhlanje ungibhalele mfethu iheheba le email ukhala lapha kwenzakalani umjolo kwenzani I love is blind mfethu love is blind sholo Eve mfethu makuthi uyamazi love is blind usis Eve mfethu wathi love is blind talk to me lukwenzani uthando ngibhalele ngikubhalela kanje nginenkinga uyabona nginenkinga nginokuyamuhethe life yami indoda emfazi wami yabo ngizothi umfazi yabo ngoba utsholana sekuyisikhathi ngitsholana ngisithembise yena uyayibona so lo muntu ongisithembise yena okuya kwesikhathi ngiyabona manje ngathi ngisithembise inyoka
uyabona ngisithembisa inyoka so ukusithembisa kwami inyoka ngibona kanjani akusafani nasekuqaleni uyabona umama akasayenzi njengasekuqaleni bengithola ama gift bengiphathwa kahle ngiphatha kahle nami kushintshile kusho ukuthi ngiyabona ukuthi man khona lo yenza ukudlula mina khona lo ngibangisa angathi uJinju uyangibangisa mfethu and kumele investigate lento kumele uthole ukuthi lo Jinju onyonyobayo kwenze njani uJinju uyangibangisa ungibangisa yini naye inkosikazi ngathi uyamvumela ukuthi uJinju angibangisa yabona ngiyibona kanjalo ukuthi man Miriam iyangibhayizisa nayo ngathi uyavumela ukuthi uJinju ayiyenze lento afuna ukuyenza so wena mfethu ufandatha kanjani ukuthi kunebhari ekudidisayo man yabona mangihleli no madam yabona sihleli no madam phone yakhala phone yakhala madam uyaphuma okay now ngiyazi 1+1 indoda 1+1 okay why phone mayaphuma angithi mina ngibuye emakhaya ngumuntu nje wandile ngibuyile angizazi lezi zinto zama technology bamnandi labantu ngama technology and stuff uyayibona abantu bamanje ama 2K bantswembu man Sweden phone mfethu anginiki phone kahle kanti sekazenzile izinto zakhe zama technology sekayenzile yonke into clear mina ngazi manginte phone nayo yonke into clear man khona le bar man ngitshele ngale bar khona le bar man khona le bar ye Bolt uyabona nini ngibuye esipanini man udropa ile bar man udropa ile bar uyabona man ubuya ngani angibuye ngeUber from nini wena ubuya ngeUber ngoba imoto yasesipanini yakuletha ngidecide ukuthi ngibuya ngeUber wangangitshela ukuthi ubuya ngeUber uyabona khona okay why exactly uyabona man baby ungitshela ukuthi ubuya ngeUber yini khona into ehlanganisa wena nalomuntu ongafuni ngiyazi mina uyabona angangitsheli lutho ngathi na izinto ngizozitholela ngiboleka ifone yakho ngibone ukuthi le number plate o request ngithi Corolla uyayibona Corolla le white le number plate VC hayi indoda isukume thathi action manje funana nalezothi ngoba ngineminyaka ngithola neminyaka I think ngingamenzi lo so wena awuthema ucabanga ukuthi yini ephushela umuntu wakho ukuthi azakhiyana nale bar ye Corolla maybe yena uyongasitshela uyabona ngoba yikho into engayenzi ne uyayibona ayikho into engayenzi ngiyamshiya ngemali decision ogcina usuyithatha ngale situation ye Corolla yabona le decision ukuthi ngiyithathe ukuthi yazini ukuthi ngicede ngiavoid ukuthi ngilandele bar ngivulela ama keys in nani yabona ngoba mele mina ngomuntu ngezandla yabona angisabulutha ngisaludi ngayilanda le bar ngisolve ngezandla mara sengicabangela umthetho wakuphi wala eSouth Africa yabona ukuthi apro wami yazini uzongena uyabona sesihlonipha nje umthetho wala eSouth Africa hlonipha nje umthetho wa South Africa ungekho umthetho wala eSouth Africa esihloniphayo le bar ngabe sedustini ngabungaka angitshela manga ngabungaka ngoba media akazi ukuthi ngibuya phi naye yena ufike nje ngalento afike ngayo besides ukuthi yena lezi zinto enginazo mina yena unazo hayi angitsheli lonto so wena awutham njengoba ulana uzotshela uChera ukuthi awusamfuni sengitrend makahamba yobona abangcono ukudlula mina ngithi yena uBolt ingcono ukudlula mina angina Bolt mina ngiyaziwokhela sharp makaye kuBolt avoid ukuthi mina ngiyalimala mangiwa yabona ngisitshela ukuthi nginemedi kanti noma nginemuntu nje busted nje silima sentombazana so nifuyitholile enye intombi njengoba uzomlahla lo intombi simple intombi yazela ngindodo omXhosa intombi izozela uyawikiyana amejana amaXhosa jana indoda isidoda welcome sondela my brother nama options awu2 engifuna ukukunika wena njengoba uzile nalomuntu akacavi ukuthi uzomlahla so makeza yini mawuqeda ukuhlukana naye it's either siyamthatha ubuyela naye ekhaya or simgayi 50 rand uyasigibelela uzibuyelela kuphi elokushini makazibuyelele elokushini awehlisele the way yabona the way sengimnandi ngakhona makazibuyelele elokushini ungashilo ukuthi awuthi umtshele the way akukwatisa ngakhona ukujwayela kabi lo ngijwayela kabi ukwenza slim ukujwayeza nalezi thipa zeBolt Bolt sibhadala ama 22 rand ama 33 rand Bolt hayi kwangizama okunye komfana nami ngisethekwini kudala kwangizama ngifaka imamazi kuyalishela la kuyalishela kuze kungibiza ngebhari ukuthi ibhari yakho leqeda ukugibeza isho ukuthile leyo iyo lekubhadalele cabanga ngamtshela nami lo mfana weBolt ngathi lo ukuba beyikhulume ngikhona lento mangiqhaqha ngeimpapa ngumsakaza lo usho ukuthi uyamlahla
anyamlahla angijiki angisaluta angijiki Njani? Ke teng na o sharp. So ke wena mang lebitso? Ke nna ke amogetse. Kamegetse. So Kamegetse ke dutse le motho wa gago mo wa mplela da we le ratalang monate a teng le da we mo tshwereng ha monate a teng. Wena o ka re ke o ratang ka yena? Hai, ene o na le lerato shema, o hlokomela, romantic. Ya, ke motho sharp. O rata everything ka yena? Yeah. Alina mathata. It's relationship up and down. Yeah. Di teng flopanyana mara tsona di ba sharp. Okay. Go na le ntho a batla go botsa yona. Kopa mo phetsebe. Khuluma konke. onjwetse wa tsebona le ntse ke sa understand ene ntse go botsa o busy ntse ha last to deliver ke Bolt ya Corolla onjwetse o tsala e white onjwetse o tsala number plate ke CV ene ona ga o tsebe number plate a ke go tseba wena go etsana go bonjwetse fela nnete fela wa bona cause nna o ya ka nna se ke tseba nnete la o tonjwetsa maka o tla bo entse phuthe e golo wa bona ke tlile mo ke batla o tsebe wena ha ka gang right o etsalang wena le Corolla e Bolt West Party Bolt wa tseba ntse di Bolt onjwetse o etsang ka Bolt ha ba tsong andile umpileditse mo tlompotsa ntho tse tsona ke batla o tseba ke go hloleha ke yona ntho e batla a ke go batla action action speaks louder than words ke yona ntho no e batla a ke bua ke wiki ka e ke wiki a ke bua le wena o nketsa le tata ke bua le wena ke wiki ka e a o nkarabe a o hitse ka Corolla white number plate ke CV ya Bolt mara go ka se ba bona ke na le evidence everything is ba bona ke na le evidence ba bona so wena go tsalang why o tla Bolt e one matsatsa latela no guys azange wetsa etse bone ke ka bane demo bua maka o tlo itsola o tla ka batho ke rwena ke o tlo itsola demo bua maka itsila bua nnete gore if o tlhobeka ka maka o tlo itsola ha nna ke tsebe ga gona ntho ke tla itshongo ha ona ntho ka itshong okay ona ntho ka itshong ne ke tla itshonga ke rwena sinso mamela ka batho ba utlwela ka batho ba fing uyabona lento bengikhuluma mina ngislim mama ngimthe uyabona mina ngislim namanje usahluleka ukungitshela into straight uyayazi iqiniso wayangakhuluma into straight ngathana mdini ngumthabanga namfano wa Corolla nginalingi mfano wakho uwetselanga asawetseling yona my brother bamsupport kodwa yena support yonke into uyayithola ngishiya necard yami yasemsebenzini abunani ngimubulele defects mfana ola sikolo ya gage o berekela batho hana kolo hiriwe uyiriwe untelisa ka bafana ba hiriwe mtshele utho samfundo wa tseba ke problem ya wa bona de montso wa maka go jutse ka go itsola ke wa bona o tsuka nnete ndo wa tsaya ke red a sa batla mo life nya go ka sa batla ka sa batla ntshwe wa tsaya ke la go fita go ntlo ke ra ka sa batla sa nswara ka sa batla ka nsenyetsa le skipper saka ka nsenyetsa le skipper go senyeditse nako e wena o mo tsenyele nako o tsaka di Corolla ha ka ke tshotselana nako telle so busy ka motho ba hirile sa batla kena ka mo ditabeng tsa rona ebile ke mplisitse mo atlo solva ke ra ke sa o batla o fella mo ke sa o batla wa mbona mongata ka phone nyana eo gape ya cheltaka ni go 50 rand petlo a hambe a ke tsamaye le ene bilana ke ra ke sa o batla enough wena a ke sa o batla uya go bri wo go palama go bri a re go utsetsa ka kolo a ke sa o batla ke tlo go latela ba ntlo umlatela eng a re qala re bua ba so ka Corolla ba mhirileng ka Corolla ba mhirileng sa o batla mo life mfana o tla molatela mfana nyana ole Mazulu madrami uskari Mazulu mara mfana yena mfana nyana until ko supportile minyaka emingaka ke support iminyaka o tla ntholla o bete go feta wena yena o tla ntholla o bete go feta wena o tla ntholla o bete go feta wena ke sa batla go wetsa mola a ke bone le go wa itseba brito la hleya a ke bone le go wa itseba brito la hleya ke sa batla bona re ke sfebe ona le bopaki bo re ke sfebe Mitsurambe wena why sister wena ke bua na wa nshupa ka ra o ntshabe a go founela ga be founu tsa go di ga
baba msiutla so utla ka Bolt Mara ke bofere waya Bolt i 1 VC umbone na why VC yena ena rumbone utlola karati Waya. Bolt white. Bolt white wa tsiba Yana wa mapheka tsiba CV umaka uri. akusawubatla ntso bua maka ntso qhubeka bua maka akusawubatla feditse kwena mo life nya yawo Kare ke yona Bolt e ya gaga si wa yona. bona akusambatla Ntate Corolla mo. na fela ntate mo akusawubatla mo life akusawubatla o right o etsa ntho right Sister ska ntse ya o. ha ona mo kena ngo hlola ke taba tsa akusawubatla Hlula ke taba tsa hao. batho ba di-camera ba tlo go na ntse ba bua dilo tse ba di bongo ke yona ntho e batlang Mara ke yona ntho e wa ujola batlang mara. Wa u chitela demand. a ke mochiteli ke eng e ke sa etsetseng yona wena mfana lo bediri ka nge sex na yona ona le nge O ska re ngwana mongwe wiki. a ke na taba la ka go bika ke sa o batla yena motho o wiki o o sala nga ke sa o batla yena motho o Eh wiki because o na o o etsa dira wiki wena o mo dira wiki. o ndira wiki Mo dira wiki. Na hamba naye lo futhi hamba naye. ya ba mo Welcome. ke sa o batla Ngambonisi taxi. ke ra ke sa o batla ke sa o batla it's enough u fedile Usho mfethu yastafa lesland. angisamfuni Grand kanje. indaba yakhe lebaningi Ngathi abaxhela toxic kodwa. uyabona into engingamfuni that's why ngimlahlile yabo Manje ubuya kushaya yini? ukanje yabona ama serious ukanje ngize ngizibambe ngento yazini ukanje Welcome. Thatha ubafo mfethu umfake ete. Ukanje. Welcome uzokufaka ebhasini sokubuyisela ekhaya nje yami. Sure. Asikisi ne? kuzolu Mantombazane. Yekani usidelela bafowethu. Yekani ukusidelela bafowethu. Yekani ukwenza amadoda abe weak. Uweak manje umfowethu ingenxa yentombazane. Yekani ukwenza amadoda abe weak lo mfana utsheliwe ngqo weak. Ngizohamba kodwa naye ngizombuyisela ekasi lakhe weak nje. Because intombi yakhe strong seyishiya manje. Ubu strong uzowalk. Ma weak sokubuyisela ekhaya. Chris, are you strong? Good. Welcome. Are you weak? No. You are strong, right? Strong. Welcome strong naye. But boyfriend njani? Weak. Girlfriend? Weak. Chris, take me home. Hey yo, boom! It's your boy King Ginger, cream de la cream. But some demand to Mabuyu, Bampolunu, Stars. Welcome to Albisato Food. On this show is whereby I give people a platform to break up. No way, bring it up now. Automatically, everyone my sister, my Hey! What made you go to ayiniyasho ukuthi iBhayibheli lishisa mkhulu. Hayi no. Ayiniyasho uyasho ukuthi iBhayibheli lishisa. Inkinga usekhathele yisena.